loi te ho paka JESU Krista min na bonin si bai kan bovin salam kain bol kinawin pathian thu sim theiding le holim theya phal phai nei je ovin eu yang pa paka JESU Krista min ka thangwa in tuni hin itu sei ding hi helowal I holim na ding hi topic la ta jeng ahi wanga hetchen lo I sei chet go no hi he chun gun ta jeng in ngain hetchen te ding in anangai ding in kain tim nomin pathian pakai thagau phathei bo na changpumin ibon chaw divin pathienin isei di ho phathei bo pio hen lang pathian le ka bu thiang in siming kate Ephesi mi te henga solcha pol le ka thot bungni changi na hi Lungset mana Tahsan vanga huhhinga uma na hitauve hi chu nang ho a kon hi poi pathian thilpe zo a hi bove koi macha ki son theilo na dinga hi chu thilbol wanga hilo a hi chi huhhinga chu nang le ke thilbol wanga hilovin pakajin ei bol pe athona ei pe hi chu alungset na ichanji a chu igata asana hi le ita asana zala bo chu huhhinga chu ichan hi ti hi adi in ai le hisilai di hi tuni hin sermon nan ga mangin katin na ta asana le tua huhhinga na hitai titaleng adi izodem pathian lungset na kasayin pathian THINA CALVARY cross a THINA ngai lut na ho kasayin ala mi khat chun ananga jin anata santai so pi na ta sana hi le tuni dan pha na hin ka chon set ngai damin ti anata wa hi le na chon set ngai dam hiding tu pha ta hi na chon set ngai dam hiding ngai dam a hi to ke hlona so sa ding na hi jenge aje chu lungset mana na ta san ji a chu huhhinga chan hi tai ka application hi che bible chang ka ga amandan hi di ne sa na em Hilai bible chang mandan hi banga chu ka bol hi ale di italo he ipidinga di lo ham isu I khol do de he tua bible chang ga sim na chu Ephesi mi te henga sol cha pol le khatot hin hobunga anading taw anakiloi khom taw judami hiwa judami lo jong uma hiti ho zo se hobunga ki khom pha no wa chu ama ho hinga chu huhhing achandano huhhinga dano iti akona iti huhhinga hungchang hiwam ti ga sei chitna ga remind na dinga chu solcha polin lekha thon hi lekha thot masanga chu solcha pol hi Ephesi mi te Ephesi khuwa hi pathian Thusei kumthum lam hi hiti ho background lam chu ha sei da hatin a bible changa zo hin lut le hen solcha ho na to bung som le bung ko ve na hi le pathian thu in simuin kate chuin a hiti na hi Apollos Corin Khopia pet chun Polin sa agam lam achon len Ephesi ahung hlungin a hi le seizui phabip amun aza ova nata asanawa chu lagau theng na chan na ovem tin adongin a hi le ama hon aza lagau theng ometi jong kazapu ve ati ve chuinaman a hi le ipia ba baptai changana hi vem ati le ama hon johon baptai chanin ati ve chuin Polin Johonin mi hoza a chu kanunga hunga JESU chu ta asanon atia lunghei na dinga baptai achan sa ai bove ati chuin thu hi che chu aza pha novin paka JESU mina baptai achang ta ve chuin Polin achungova akhut angamin ahile sagau thing achungova achutai chuti chun pautin pau tangin thu asejun sagau thu jong asei do tawin ahi ama ho chu abon chawin mi som le ni ahi ve amen athu patheni phathei bo pe hen la ai le Ephesi ho bung adin na chu adin na dinga ta asan ma so ho chu kon akon word ham tu ho tu lai ho pau te in kon aga kon word ham kon Christiana aga kon word ham ai le sol cha pol ga hun su pha na chun tawte agalun su pha na chun nang ho na ta asanawa chu sagau na chanovem ati sagau lam jong ka he pu ve anatiu ai le ipi aba baptai chang na hi ong ti le John Baptist
ale johon chun lungheya baptist chan na ding anunga hung ding pa JESU na ta asan na divin ati abo lunghei na bo baptisma pe chula ati hipa na chun athu aza pha levin ati sol cha pol chun ipi thang sap ham abon cha kijih ta lo hi a hin la ipi thu thang sap ham chan ki pa na thu pha so cha na thu pha cho thang sap a hil hi ti hoya ko na hong ki pan ham Jerusalem a ki pat Pentecost ni a ko na hong ki pan chu so cha na thu cho thang sam hipa na chun johon khuna baptai na chang lo johon mina baptai na chang ho zo se chun paka JESU Christ sa min baptist chang su ke ki novin ama ho chu mi som le mi ni hi win ya chun achunga khut anga atawa hi le thagau achang win pau tangin thu se do ta ve ti hi Ephesi ho bung hung ki pat na hi chi Ephesi ho bung hung ki pat na ko na hi Paul hi kum thum lang khom pi ala uma pathian thu hila synagogue ho Thusei judami te pathian thu hila hitia chu milim ho jong nasata jenga isim su ale cha bung som ni lang chan hong hi Ephesi pathian na to na lo pi ta jeng ke mo hi handkerchief ji adam lo yong tamtah mai hitabanga pathian na lo pi ta ato zowa aman ada sa nung sanga hi gala ko na lekha ga athot na hi gala ko na lekha ga athot na chun lungset mana ta asan wanga huhhinga na hi ve ati bo hi dai renga ai lo milim ho hi ham ai lo JESU ta asan lo hi ham ai lo ai le pathian him hello zule samuna na uma milim songbul hova ho ko ma chu direct nga lungse mana ta asan wanga huhhinga na hi ve o na hi ve o agati hilo hi ama sape na ama gachi a pathin thubul kipan thup kipan thupa thubula chu amo chu seizu ya aga sim phot hi o Ephesi bungni chang som ni lang sim ki na le hitin so cha pol chun asei sun zom pen chule Krista ama ta inning songa hin sol cha ho le them gao ho song sit chunga nang ho kisado na hi ve koi ham sei ho hi Ephesi mi te na ta san naw chu adi na ta san naw na so cha naw thil thon pe chu hoya ko na hong ki pan ham ti ale inning song chu paka JESU Krista a in paka JESU Krista chunga foundation kisim a song ki se chu sol cha ho to them gao ho thu chu hi hi chi them gao to sol cha ho thu manga chu hi chi chunga nang ho ki sado na hi ve ati ale a hu hing now foundations ipi ham iti ale sol cha ho thu ati he them gao ho le sol cha ho thu chuti ale dunia nang le ke ding ang so cha na I hol dinga hi le hilama ale khathot lama direct iga sim na ho hi nang le ken ipoma kata asan la hi jeng ti hi thailo hi adi na chu paka in Calvary cross a chun huhhinga cham kimin ei to pi ta ve video lama ka sei chu mi tamtah in ana het him lo ji in do na SMS to hello ale WhatsApp lama do na honglonin kahin don but ngal hi hen lang paka JESU Krista cross a athi na chu satna a hi ani na chon se thoi na hin thisan long chu athum na a kicham na asemin ali na a so cha na thulung hung po ding su det na hi thisan chu hi chi cross a athi na chu so cha na work of salvation hi work of salvation hu hing ichan theina dingowa pathian na to hungkila ana chu a hi pathian na to hungkila ana hu hing ichan na dingwa hung chu nang leken ito umlo nang leken I contribution umlo nang leken I mata donate iganay umlo ei ma ho din mun chon se din mun ingai cha dung zu ju wa chu pathin lama ko na abon cha ki cham na sat na chon se thoi na chu teng le thuhlung hu hing na chu ama in ahung pi hi che ta chu pathin thil pe thil thon pe nang leke ki son thein hi lo dunia pathian I ho na dinga le pathian hu hing na iganai na dinga chu I chon dan ho bung dan alwale koi revival speaker pan angai dan asei ham alwale leise na speaker min thang tain ama theology ama vidan ama mudan asei hama kinga the ki hilo hi jani dinga chu hu hing na ima mo zo sia ingai cha zo sia iga anung del ding chu
Calvary cross hi hiya chun Calvary cross a kona hung pot Thulhing chu ingai pui mo ngai Thulhing pang lowa chu so cha na thailo Old Testament langa Thulhing chu ipiham bolding le bol loading ki suna hi hi bolding le bol loading chu thisana ki nam de na hi teng le chun mi pin bolding abola le malsom na changa bol loading abola hi le chon se hita chon se hi teng le dana anaki phut det manga chu chon se thoi na hin bol ji hi teng le chun chon se thoi na changji wa temporary a chu ngai dam na changji hi chu azop nawa kon hi zop da ta hen lang gan chu po daw hen lang mai chama chun dan dung zui chun Thulhing dung zui chun gan thi san ga thoi da te lew a chon se no ngai dam hi di paka yin kadingowa gan thi sana ki thoi na dan ei petawin a dan chu a pha e a hoya ti hen lang a in munuwa chun hung po do da ta lew ga la kon chun hung ta san tho lew a chon se no ngai dam hi di ham hilo hil ding hi hi banga chun Calvary cross a che paka yin Thulhing tha thi san hung so hi Thulhing tha thi san aso ta ji achun Thulhing tha thi san aso ta hi le Thulhing tha dinga so cha na chu Hilai ya chi hol di tam a cross chunga umpa chu Thulhing pot na a cross chunga umpa chu nang le ke ki sat na tele nang le ke chon se ji a pathian to ki cham na ding na ki to na tele nang le ke to pathian ki ka a I chon se ji a ki gal na ho a chu hiti ho adinga chu ei ki that do chon sil su a kon ei ki that na chu pakain kim ke ei to isei ta chu hi je kim ke ya to na a ko na hung blong do hung po do huhhinga ki pan thu pas I pi ham JEVIN namtin hinga hi je thui ga hil thang lewin ata asana chu apa acha chule lagau thieng min abap tai chang ati chule JESU hi je chu Thulhing hi tai pakai hung tho do nung sanga chu so cha na Thulhing tha a so cha na thu cha hin pi hi ye thêm điều cái ta san hi che Thulhing che izop nga hi che Thulhing che izop ma ai le Calvary cross a Krista thi na chu ichan chi chu iga zop ma hi le Calvary cross a pakai that na chu ichan hi che Thulhing che iga zop ma hi le Calvary cross a pakai ki thoi na chu iga chan hi che iga zop ma hi le Calvary cross a Thulhing ki nap det na pa a chu ei nong pan iga lai lawat iga zop tin hai hi che iga zop ji a chu ta san na to tin hi lo hi I to do tin lo hi pathian ni na to do keu sia chu nang lekin ita asan ji a chu ta asan wanga huhhinga ichan huhhinga theni dinga chu pathianin hi che ta asan ding anasim ta asan ding anasim Thulhing chu hi che Thulhunga ko na hung pot so cha na thu ki pe pa chu nangit le kein izop nga hi che thul jop lowa chu huhhinga ichan thailo di hi banga chu lai ya sol cha polin Ephesi mi te ko ma asei Tahsan vanga Lungset mana Tahsan vanga huhhinga na hi ve pathian Lungset na chun Mihem te dinga huhhinga na chu nang leken iga thum ji hilo iga to phat ji jong hilo iga kilo do jong hilo aman ei Lungset na ji a ei hung pi u Calvary cross a athona ei pi u chu hi che Lungset mana chu Tahsan vanga nang lekin Tahsan a hi chu iga Pomdan Tahsan a hi chu iga zop ding hi che Tahsan vanga chu huhhinga na hitauve ati ale huhhinga na dinga chun ama ho jong he sol cha polin a hilin ata asanuven ata asan pha noven Tahsan ding thuhil Tahsan ding ki pan thu pa chu ata asan pha novin apom pha novin amo chu baptisma achangove ti tunia video masalama kan sei baptisma I pidinga chan ngai ham ti ka ga sei na chu hi chi a chu Tahsan ka sei lo lunghei na ka sei lo ki pan thu pa ka sei lo ji a chu mi tam ta in baptisma lele iti huhhing nei dam na ti adi mi tu ya ka ki phum ji a chu mo phum ji a huhhing chang ni hi lo hi Bible JESU Christian Ephesiam ti kun te ngai tu tim ata asana I phiam ata asan ding chu ga hiluvin I piong hil ding chu ki pa na thupa I piham paka JESU a thin a ki vujin a tho ki tai KGR thi KGR ki hen be KGR ki vui KGR ka thin chandinga thodo hi chu ki pan tu pa cham kim hi chu Pentecost ni along Peter in sermon hin ne na khu vele chun leng le hu hing pu ti ho hin sei ho khu abon cha akai khom si phiam ti ale a thi ei ho chon se je hi ti khula a ki vujin
THINA chunga thu nei poi a tho do ki tai ati chu a tho do ki na zala thim channa nang le ket I chan hi ama chu hi leng le hu hing pu chu ati phana ama sang zo se chun a thi na to a ki vui na to a tho ki na thim chan na dinga hitini a chu mi sam thum lam baptisma changwa chala ai le baptisma le le hu hing na ham hilove baptisma ta asan be ya chu pan na be hi ya chu paka yesun ki pa na tu pa chu ata asana baptai chang chu so chading hi ati bo hi ya chu ki pa tu pa I pyam ti he nga hi hilaya so cha polin korin mi Ephesi mi te ko ma sei ta asana wanga hu hinga amni ta aga ati je nga chu paka yesu chu universal faith ni chu paka yesu mi jo si universal mi jo sin ka ta asane ati so ke hi je ta asana pa hu hing na thing zo lo hi ya chun hi chi hu hing na thing zo dinga chu anato Thulhing cross ahin bol pa chu ahin su lotin pa chu the work of salvation completed on Calvary cross ati hi chita achu nang leken ika ki pom nga hi cha ko na hunglong do Thulhing si piham lung heya chon sen ngai dama theina dinga paka yesun baptai chan ti hi chi achu Thulhunga ko na hung pot tuya chu min baptai chan ting le ata sanji a chu paka yen thatna na to hu hingna na ato hi che cross a chamkim chu agata asanta ji a chu hi che Thulhung chu aga zok dinga hi le azok na chu paka yen aman cha ding tui api hi che lai ta tui iga se ya hi le Mihem lam chan hi ja se hi thagau thing chan na lai hi che dinga chu ata asan nga yen lung hei anga jen hi tek le chun che a pakai thu ga zo ngai hi chalai ta chu tunia ka ga hilchet no ma hin hi je chun ta san wanga huhhinga omne tabe ti bible changa asim jeng sia hi ito namuna hi huhhing jeng thei lo hi ahung kon na ahung ki pat na ivit ngai hi Ephesi mi te chu solcha pol khuna paka JESU mina baptize na chang hi ven John khuna na chang sa hi ve di lo hi chu hi je a chu paka JESU mina chang kinwa tuya ki phum ai le amo chun cross a hu hina chu anata asanova so chading hitaleo so cha polim baptism achan sa lo ding tin ai la pakai thu chu gel do kin ven ata asana baptai chang so chading hi ata asan ji owa chu ata asan naw chu hu hinga achan thene ding wa chu baptai chang wa hi chu pakai thu thung hi he chun hu hingna itiale athulung he nga yem hilaya Ephesi mi ten PATHIEN thulung anazo naw chu solcha polin lekha ga thona so pite ho hichen anazo nawa kona solcha ho the thim gao ho thuhila kona ki phut do na hi ji ovin tu kalin wang lungse mana ta asan wanga hu hingna chana chan hi ati bo hi he chun loite ho hu hingna thu hi kile ki na pakai thulung hung po na Calvary cross a ko na chu I Thulhung so cha nong po nam pakai le se na ni som li sung ale na chu hi chi Thulhung chi hol nga hi a bo chu hu hing na omin hi bo chu hu hing na dinga ai ki pi hi ti avela kan sei nom ki hi ya he them lo uma ejam tia do ni no uma personal ai khau pi no uma hi le anoya hin ka WhatsApp number ka hin koin ne hin contact in iti pha la yang ning ko ten the ding in a ki hong eti kan sei nom he atungai chang se pakain tam ten pathen bo hen dam se ni ki mu to ki masang se devin sibai kain bo hi